ye brother ye sansu ehia wo Attention TV so abraboma setrampa na sabre ya trasia meni mpanifo se ne ye share bo na kwientwa de me hyebo a mede so ya trasi besim konwa abraboma setrampa de wo de wasam ebetu ya hwe ha ye be trasi yesim konwa pense mama ama bibia akoso kama ye hwe se ne be ya efie mu setrane ye nya mesom ne manyina ebekọ jojo abayo bi anase sister bi ede ne how abetu yenim na ewo se ye play kakra ede mamo so na mo so mutie se ne ebe ye nkoye se ye tumfutro bi ede agumani ma mi ntwa me ho mbra sese a ne yentie audio no. Mama Echiwa, good evening. Bejide said, Moyo Christo. Mama send it me. Na me pesa umbuwa me. Na unkebi mame. Na muchire me de menye. Mama mase mina ne se. Mene me sister netie. Na me sister. Obefa me fie kurasi na me sha. Mabeso me sister mu wonkran ha. Ama me sister ye chuma. Ama me sister benya sika. Njapade de me sister wa ye bebre. Wabe japade bebre. Ne japade bi obeye bia odini madi na ye. Ne japade bi obeye bia no. Ne madi ene daso. Edan a me ne me kunu yeti mu no 3 bedrooms. Mama mako me ne me kunu yakọ me sister enim akọka kire ne se nyame adom sezi anema no mwenyenyi enti me pese me so mete me ho me sister said bi mama me ente me ho nenye ono no befa me efie krase eba nkran anka me nim enkran kwan ana sezi a me sister nso ejabade awaye no onye bi mame edan a me ne me kunu wabua yen a wesi ama 3 bedrooms na yeti mu eno pe ebi meka ho baby fufuro bia meka ho na emom no me yisika editua me ma fees sika me de bitua me ma fees eno bi ena edi by me kunu so ohwe me pa na ne kunu se chinchina mente me ho na me ankasa me nje me shop na me nton me niama e ma me nhye me sister sibio me sister nso nti ase na sam ne se nyo no be fa me fie kura se bankran a anka me nim enkran kwan ana me sister nso ne ma no mwenyinyi ombetumi aso adwuma no na adwuma no kro ombetumi ahwe so ama no nanso me sister said bi adwuma no o ma mente me ho mama sesi ama umie no me ne ukase menyim enti mama mesro mente me ho emfiri me sister no ho ana say e ma mente me ho because me kron so say se mente me ho emfiri me sister no ho ono die or the by force ebe bibia me so me pesa me ne me sister yentembe basa esan say ono ena waboa me ama me so ene mabedu baby amedu enti mesremo nke bi mame mente me ho ana say mame ente me ho me sister say se mete me ho a enye ni nua na me bio mesremo nke bi mo kire me de menye mesremo mo kire me de menye Madam Washe.
enkrani se ka hyegbe ye de ye betu ye ama mentime ho ana se ma mentime ho me kunu se chenchena mentime who is right ene de ma fa comment bra ekwiantwuwa I mako school da timetimi akan ma kama mene ma pamfo wo hasia sansem we ye de ba betudwa achechiremu ye de foka twetwam ebe ye de ewiye no me wo ye ba pa ba ko pe one and only ye Reverend George Wonder say JP and then batakali na feye a wada Restore Mandate Global Ministries ano e wa Agape papa akwaba idase sanse na me wo me one and only attention hima no wonie wo musi ase na bibia ye kama ye Lady Reverend Victoria enso wa momi akwaba and that's why it's angwam mama akwaba papa we dey bring ti be go straight to the topic and message na we dey aban lady no one ni kunu en ne sister no ohwe mba hwan na nasam enhyeda enye yi ento asum ye di kai mamechia ahwefo ne atiefo ina asanso achia Restore Mandate Global Ministries emayina chia Agape ayifoni asafo hirifoni penifom wo ene omampeni John mama ene omampeni dada akufado bichi obia wo no kran so chia ne bi den ya oyo omampeni dada ene omampeni dada kufo okay ye wasem bia ye kan say aware sama ne ka abusia aware esa ai ma ne ka abusia okay ka abusia okay blanta ne sho woku aware sama ka abusia okay enti aware no sam be ka abusia papa wo enkan so I say ubutwi be pa okay enti aware no sam obi abeko na abusia fie enti in this case no obi are right obi anso nye right obi are right yes obi anso nye right sir ni sister peneye no ni right say okache ni nua say ni right ni say ene wonya me nua bi ono ni right no okay ena de ede asem no to no so ono say ni right say eso tini ho so I say enti ni nua pene no oya ye beidie ni kan so ye beifo neso ye wo beye ene wo nia oye beidie ni nua ba na ye no ye beidie onso ye beifo so ye beifo okay enti unua no one wawale at the moment I only obi be tukwa wa hwe obi so edum pempen so bi ni panyi fie so no ahya ase so obo libra no eso ja libra ma no no so embo libra want me ko nani okono okopima wo hu so ono so ebo ne hu modern wa akopim ono so etime di ahia abrabomu asema sa abrabomu nyansa wotime hu se no betutu na namoye de afa by in the case no nipa no wawale waboa wawo ma wahwe ma edu ompani fie so omo nso betimi ahwe adwuma no so ewo pempen so odi abedru no adakoye se mi sister no se nye beidie no ya ebi oni ne nua no kra ana ne hunhum eno de ton ade ne shep ne nua no shebere no de ye ne eno de ye ne hu yie oh okay because sorry nipa bebre wo ho a what the one or the nipa bi ensroma ene yeye yeah obi nsroma ema obi yeye obi nsroma nso ma obi boka wow nti u study bible say emra Joseph kotra Potiphar fie no na nyama yina ekoyie ekodum pempen so bi a ode afidue mu nyama yina hye ne nsa eka de yere nkwa wow nti Joseph nsruma no nti sa abayo we ni nsruma enema ne sister no yede adwuma koso ni nsruma enema sister we ehene nti na dwen ye ne se ne nua no gya no an adwuma bagu
but ne nua no kɔ no de akoma pa na ɛkɔ nti ɛsɛ ɔma no kwan na ɔnkɔ ɔma no ndi ne ho ɔmfiri ne pɛ mu na ɔma ne nua no nkɔ ɔma ne nua no nkɔ a ɛfiri ne pɛ mu a saa nhyira no ɛmfiri busua no bɛda so bɛtena busua no because ɔhu no sɛ ne nua nkasa te ne ho na kɔ so ɔno nso kɔ bie ne shop a ɔno nso bɛyɛ nipa titriti sɛ ɔno nti ɔma kwan ɛni adwin a yɛ a na ɛkita nipa bi a mo pɛ sɛ ɔmo nkɔ ɔmo yɛ yie na ɛyɛ ɔmo yɛ samasta yɛ sama nti ɛsɛ ɔmo ne nua no kɔ because waware ɔwɔ mma ahe na otua no busum bi ahia ontimi ntua no 50,000 a month ontimi ma no 10,000 a month ana 5,000 a month nti ma nipa no nso sɛ ɔno nso kita ne 2,000 bi a ma ɔno nso mfɛ na ne 2,000 no ɛnhyɛ abrabɔ ase foforo kakra ɔno nso hyɛ na abrabɔ ase a na sɛ nyame hyira no na sɛ ɔno nso bɛyɛ yie a na kyerɛ sɛ busua no mu adefoɔ mmienu wɔ busua no ɛkuku dampa kɛseɛ pa nti sɛ weenya a webɛnya yɛ kɔdo pɛpɛ so bi a wɔn nso bɛtumi asɔpɔto na ade so no ɛnkɔnkɔtena nipa baako pɛ so ne sister pɛne no wayɛ ne ho sɛ de bia obi abɛsrɛ na adeɛ nti ɛyɛ bɛyidie ɛyɛ bɛyiyɔ ɛna ɔyɛ no ɔyɛ bɛyidie mom nti ɛsɛ ɔma ne nua no sɛ wotie lady ne kasa yi no a sɛnea papa kasa otua ne nya akatua na emu ɔse sika ne bia na oyi di tua ne mma school fees na kyerɛ sɛ ɔne ne sister ne nhyɛ da mbu akontasa ebia ma wotutu sɛ ebia ne nua no anya ne mogidie sɛ wɔhwɛ ne nneɛma no yie ebia wɔnwia no te sɛ ne ɔbakɔfa abɔntesi nu aba mu ne nti na ebia ne nua pɛn ne mpɛ sɛ wɔbɛte ne ho na ana That's it. Me chia etie food na. Etu kanta fo. Sa. When you are there be with off bi. Wada no yame ehira omo se ne aye hwe. Wo ha otie wi a. Asem wo no ma. I say yen kasa yemu no. Ebi obi so adwene mu. Sa. Nti ebi a obi mistake asemi obeka no ebi obi so adwen mama no adwen foforo won etie na awade hira omo na be mo no so okolati mo baabi da na se otie no na na adwene pa okay nti na me chia bia obi a ohwe bia awade hira na koso wa hwe da se me kode wo kanya no kwasem ni se eno se gidie se ni nua ni nwia no no hwe so yie no ho na so ni nyina mu no ewo me ne ewo ye no enyepe ewo me ne ewo ye no enyepe okay eno nti no se o hwe so yie ma ni na akire no o ka so ne obi suma 7 years ese o jano kwan say kwatire ni mu ensampa a obi do ka 7 years no so the chere from many pa wow eno nti no se oni obi nante na ade mo ye no eye se o mo nipa ne de ne ho na ono nso ekosha na brabo ase kwan sisi anso onso awale onso abeye onso chichiri na busua na yenhwe ni sei ni sister Japade eye den ya sisi an ono wo ma ni sister so abenya ma enye nda se be ye china okay se ma se bia meka china se be se enedie enam se ma me no ho na ni nwe wo ho no enkola no wo ho no ebetu aba se ayi bia anim ebufu nim hwe nim na echina ntino ne Japade yi echina se oni wo a obetum de ama ne sister kitu betum ne sister we de ama ne ba na ne ma be sori etia entimi si eno nti na sese ni nua no enya akomapa di odo eja ni nua ne kwan ma ode ne ho na momo no ebia sister ma eduma ne nam se me no na hyase na wo na wa ya kodum pepe so nti eya ma wani ye dai emra be hwe wo mo se de wo mo toto no ma na de ina na je se wo mienu ni na no obi anya ni peace but say ukwa onye menu bi obi bi o dwume nka ne sa o je adwuma na tinton time dabi ende ade say o je adwuma na ontimi anya ni nua bi mu no se ni nua no ade na
cause this is an on wale no ama ne kura wale na nka no ma trans ba ko ntimi nsi ntimi esi anse ne nua na nya ne kunu ne nabusuon no chekere na won so awurade adom so wa chekere wabusua eno ntine ni tintini teti ane se ye nua ba no yesre no o ma ne nua no kwan na mehu se kitwa ne so peace on bese obeye ade e be ha ne nua no nenso ni nyina mu no me meka ne se on hwehwe mpanimfo bi ene ne sister ne ntenase na on kire ne noma bi ani so se ne be ya on so beti made no se o ka se o se ni kun hwe no fine e bia na adwuma ni kro ye no so eye nti no ade na mo se oda so ye ni nua na adwuma no me bo no nkra na e ba na brabo ma ontimi ndan na dikase fe se e chan ni nua na adwuma tima ni se e ni sika na ni nua na de ye saade no but ote ne ho no ni kunu mo so sha brabo na se mo bo mo bra erade sha no so erade sha no nti no eskafo mi enu wabusua ni mu a nse ye no nyam na edin no ye mbo ma ne sister din pepa ta o ma ni nua no kwa obi e ka o ana ni nua ne ka o se hwe e na me sister so na nne erade ayi mi sei ni kunu so betimi aka me pese sa kasa ni nua ne mprema enwo ho nche se e be wi ase o mo de ebufuo ntokwa na se basa wase be si ansa wakọ masa papa ye na waye no se din na woni nsaka no e be sei amon on fa kuma panja ni nua no kwan na ni nua no ko start ne di another di wakofa na fie kurasi ba ni ntina je say wa to no onye slave e bia say so a slave cry da na se ojanu wa kura na se anka ne anka wa you know we bankra oh yes sure oh yes once obia was in a destiny nyame destiny sanipa no matter what eya nyame dey for bi so but nyame dey afani nua no so nyame dey fa wo so na se obuo obi a enye wo na wa bua nipa no yes nipa bebre ba ya abrabo mu na nipa obi a we ba wa abrabo bia oja bibi wo wa abrabo nipa bi obeba wa abrabo mu bia oja bibi positive wo abrabo and negative or positive but you rely on the positive no ade ya di papa no nipa ne ja wa abrabo nti wontimi nipa nipa nyina ntena nkwa wiye se wo sa adwen na obi ba ya abrabo oni e be nanti 1 month 2 months 3 months ni ehunu bi mu a anase o se okwa ese ma no kwa no onko because ade potin oba why ese oba be wa abrabo we wie ite so okọ but ya na ye nti ase ne nti ye fi se kwa nipa no ekọ no ebe ma ye ho ata so ye ho be kire ye ne ho hia ye yi pa nti ese chinchina ye chichire no tiwo wo ye sa wo de how mo ba wo so ma wo ti se wo de wafa boyfriend bi da wafa girlfriend bi da girl bi obeba wa brabo mu bia o shape life be ma bi obeba o life mu bia o shape life o trawa ade bi ade we enye no wajai ipa foforo nso ba wa brabo mu ono so kire se ade we enye ye ne sei sa ande ade we na bebo wa shape life o the value bi aka o value ho edi de bi ada no obi bia obehia no kwan so bia no edi bibi a di mpumtu eba wa brabo mu ye de e ka brabo no enti ni nua no a enam nso ma ne bank na no eye gateway eno wa beboa no wa serve for the purpose intia oba ni nua peni na brabo mu a ode ne bank na no enti wa serve for the purpose na wi a na se mre no esu se okwa ese oja no kwan the problem a the bass of die mo ne insori mo a the problem an insori bebre wo ne se na asofo mpelifo bebre wo ne se e bia nipa no tini ncha ne ye adwuma nipa no boa no a nipa no pese okọ no ono nso etime hu se obi wo kra be na nyame ayi a kire se ma nipa si mesie enko but why say because of mfasode onya wo sa nipa na nti on pese obeja nipa na ma nipa na akọ wow enti se nipa no tena wa at the end of the day no wa sha se hinti kasakasa nti ase bia nya no complain about that at the end of the day no na wo nipa no a one man no kwama na anko no akwese o se wo den basa o man no kwan fiti ase no se wo e bia mirrors anase menua
sisi abebi edue mi pese e te se ntempa na wo se uja kwa na nkoye din se at the moment obi be sisa na adwen se obe na adwen se ofre wo nchen no memfo so no wa manenko woni ne ka baako me no si kwa na okwa jano no nko e da se because one nya no na wankwa wo obi bia bese se o ja ne nua ba no na nko because ebe ma ne nua no di yaw e woni mu na sa yaw di na obedi woni mu no ebe affecting adwuma no. Thank you daddy. Se o ma no ko e da se wa ma na nko de ne ne be ya no ye di Abra Lady Reverend Ekasa no was say wo bi do ka some way die mesese fa comment bro bi do ka che abro 7 misro Lady Reverend say fa che no nti me akue ntwa say me be pa obi akobo ne bosia emuodu pa na ma ye kaprim enne ma me 1 year sa 7 na makofa video na me akoma ne say tie video na ni obi do ka na cha Lady Reverend ennam nyame asam say fa che no hey anodi mommy o se lady ne kasa no was say change na mikunu o se lady no you ready so be finish sister na say em say awale no na ni kun pushi no o se change na mikunu say maintain we ye sure say husband na wo person o de entity mo so eba na o se change na mikunu say entimo I saw on you ready say o we figure yeah, that the money kuru na pese woko tinchina as I wed no issue hon. Yeah. What was say? Sisi oni ni kuru na akwa ye ho namba. Na ni kuru no nso no. Ebia enya ano he ya na ohwe. Ni kuru ni hwe china. Daachi. EBC. Eye no mamienu. Ebetu aba say be ma no. Se be ma na nya adwuma. Na oba no na ekoba na meka ne se be ma no na shase but o se ni kunu so hwe na se ni kunu so ekwa na adwuma nti na bia ni kunu ne botai ni se ne ye no be kan ho be so ni mu a omso be ko yedima chen se se owo ni nia ne ho no so na sam ye kan ni na no ye hwe obi a hwe ne daachi sisi ano ni kunu no ne ono no hwe o mo daachi no o mo ma be bia awrade do medru nti ebia ni kru no ahwe ekire hu se ne sister ni eja adwuma no be so ni mo no mo mienu o mo adwuma no o mo ya daache no se de ni nnuan ya de daache sisi ase ne o kan ni nnuan sem any problem but sisi ase chena sister yi ono ni ho a ono ni ma no problem fi se eja pade no ewo minister nye ewo mo se o mo ye duafo na sam ne bibia mai de nnuan no ho na bribisi a na de sensem no ba nti ni kuru no oyeti asefo wa hwekire hu na ebesi daachi na nti na se so hye no no ni mienu o mkwa hye o mabrabo ase de ero de eye se sister ni cha ni nnuan kwan ma ne ko se o worry e no da so ane ne tie kra na e se o je nkwa ma ne ko ba ne bra no no so oye no but ade adom de na efe se wakofa unu efe kra se aba na wo ne bae no adwuma no abesum usomu no wa tonzu rade atonzu pegu adwuma no so rade aye na dum wa ware wa wo e wo nsem kwa ya tie nti no saade na wa ye no mane yinko yese kitrebni wa efufuo na ode tuntum akososo o mane nyefe sister no nti na se na da ka bi se e bia ode nsroma na eto ade we da do bi nsroma ko ye adwuma onya no na sister no nko no no somfa ne bia nyankopɔ de ama no nti ni kunu ne de o right se o ma na yere o se ni kunu she oba no se ni kunu sisi an se wantie ni kunu a waka je se o the force na wa mpene a na kira be ma ne song wa ne bi no nko eno so betimi dia wale guaba yeah like seriously e betim dia ba se wontie no wow e se mo mienu no makoye ho namba ako a mo fa adwuna bo o anka we die sanke ntimi mfra wale jaye sa oh mama e betim free e se asonde no ye no e o kan ne sister son ye usu du sister nti e bedum bebi no o de aware no ne adwuma no e no sister beto se yi ba ko e no yi ne wa he that me for this case na see nothing wrong about it too because adwuma na oni ne nuane ye no wosi da ne nuane boaye wanja no jeje mu adwuma wo ye school fees wom wosi eno na de tua ne ma school fees like oni umbu ho akonta
o te ho ayeden o te ho sa ayeden eno na ma mentia se papa I don't think far I say o freedom we ni sister na ma no freedom bi we do ne mbu nkonta say na odi kotua oba school fees say na we yikoye o si dan maboa anka sa anka free to go anka so mo hwebom sa say oyini sika on kasa ni ade but once obi e chichiri na busia sanka properties no oyelo oye bi no de ne din tu so a fine enough bia mesi mienu bi wa ha won so wodi ani a bia mesi miesa wodi e baako mesi edu wodi e 3 ana 2 bibisa oh but any property bi a wo ye bia na wodi o madi na chese ma be ya akwa bi a me ntimi ndi me hu biom bia no de ne be la show oh there be la show ben tama we de no be si ganga try wa tama we wi oh wusa tama wa gba abere we wi well enti the man is thinking to the future be man no dwene daachi it is say ono nso oba na ode ni nua no forget about ebusia family will not be there for you ono wu en na ebusia ni obehwe ni mbabio and no cry omeye no just 1 week 1 month asa afi oba no ko be kura na obi adwalai wow ye die ya femu da ye so wanka so ye janka dada janka senior oh ti ase no ebe se pewase be ba be sra ba ko mi bi sabe na enu anu no ya be ba be fa ba ko na di watu kon akotena ebusuani bi ho okura adwane kura be di kura du be unya ne se wa parents wo yeah iti ni nuano man ho kwan so mpena se na okuru so the force beti wo wanga sa force ja adwuma no by force by fire because trust them since obi no bi adwuma Nigerians no Igbo for no of found no way adwuma after 7 years no be establish be mauska because adwuma no was so we hu wo so ko share ade ase Nigeria for no oh that is the Jewish culture is Igbo for no that's culture no and it is helping them into be coffee bi mo a se unye sikani bi kura wanye sikafo be se 2 ana 3 a enye kura 2 die ubenya wabusunya no abusuni bia obi be support we an ososide a na we be support we sa no wa soside nti unua no wa boa ma wa soside boa no mo no so soside ososide a ne ma be soside wonso wo ma be soside edru baby ne ye di na se wo man so hia mo a obetimi akọ because it's a friends networking yeah nti abusuana nkasa no so the money will circulate within the family no yes the family setup no esan say ono pese ono nkwan ye kanse ni ono nkwan no aye ye no enanti na nepa bebre no titibere mu no ebi wa say mama nkwan me manye ye mama nuanu mo manye eye beidie wa kwa jini nuanu mo a ni nuamma no mo anwunyam na wa di say anwunyam na koma ne wa kwa sha konfo jimifo obi nso na ono nso aboa no na wa ye sa ade no na wa dane ade no enti se nipa no nso ebia o ye mpaibofo a so nipa na nkoye mpaibofo a ne ya dane ne mashebre e dia koma enti nye ne sister ye no so mo antini omo ho a saa na ne mba ono amame no sister no de message no ba saa na ne mba be kwa kosum ne sister mba wow abeya want to so apam bi abeda ho enti this the time as I say all stand firm no break saa covenant no wan gina am break antwe ne ho amfri saa no mienu ane nua no de bad ono so no a ne man so be kwa kosum ne nua mma omo ntimi ndi omo da well me nua ba utie me reverend kisese force one at one yes sir wo do ma kra so etu esan mu wo man so be san be ye nkoa ama wo sister man say okay sir wo sister ni niwa ne man ne ba be take place e waduma no so nti wo man so ba be to also akosum wo na akoya want to so it kind generational thing it oh ye dey we no man ye so wo
we no man nti wo mba be ye nkwa because they say why akwa o wo mba nso ba be ye akwa onana no be ye nkwa onana kanso anu nso be ye nkwa amas o sister penny no nti break wo hu eye curse break it anything I go sorry one break here say let my people go. Mom, one break and you'll be a slave forever, and your children will be slave forever. Forever. It's a generational thing. And your DBA mount up, but who ye? One dumunu and na say the whole crew say, or the by force be pamu be you afraid you man. I say once woman while doing a beefy. Now, who not shed that because I didn't a trend. I bet you so. Tis one breaking now. Or be a friend umbilical cord, and I said genetic cord, infringing huma. It is front a humano. Also, oh, shall see one trussel and now. Fruma humano. Once your walk allow who be so. It is a sound man one try. I'm free wa or mansu or my fem. They'll pass through that. You'll pass through that umbilical cord. Okay. Yeah. Mom. Sena you papa ke enti se sia o de abetu yanim se ye nkyere no ne awon ye de wo susu se anka won fa nkwa busuafi ana na ye mfre nuanom na ye won fa asem nkoto ebia wo fa bi anim ana se sofo wan na wo se case we wo bam okay we de memi hu ni se enye critical sa okay obeti me ne sister atrase yes sister omo mienu ne pe say no but you need a trans sister mama you so ma trans o ma trans no can say na sister say wo te ne ho a o ne nti ha na sale so ne ni mienu a trans ya nti ase anya adwuma sister no so for e de o mienu me kwaso omo re mo sa kwan so on kan che ne sister penny ni sofo se kwan de ama on ne sofo na on so de ama sofani also this is the sofo no matnase no machire wo mo ni adache e wo mani na yi ato yi fi se ani eso bi do kohwe enkwa yen fa ni kohwe owu okay sister ne nia no waye ade enye nipa nyina ene se odompro bibie ma no a omma enia bam abusia bam mpo no mo ba enjoy pi but nenia no wakai onuan e de na ba ne nchen e na oba anyo so no so ne so mpa enti nenia be pe na se resistance hye ne so ho se nenia ne nkwasu man pa kaye se o metu me sam pempen so no je se nenia so de ahobrase enti mimi tu se nu nti no no so pe se abetina enti nina no mo mienu no obi anhye asem na da ho no nenia no hwe kwan a nenia no ode na free baby ode free ye de baby ode na beduru ena ne sister ne so nhwe se enye nipa nyina ena omo no nso sa case ye kai ebi da manimu enene ayi me solve a eni nua abie adwuma ono na obi ye adwuma na ono akobie adwuma ne bi na ne nua ntrem a ne nua no wadi sika no adwuma na oton no paint oton a na okoto rubber paint rubber ni bi no de abesi won ti onua mbeba no net etata so se paint wom eh we dey no ode ya onua ni nua nya nchen empty bucket onua no se bi ense on fa ne nan employ pra ni nya dure go fo drums by almost 800 ni nya dure go serious yeah onua enya nchen ni mame ba ye fun ba ko mbienu na tem nti we ni wanye sa na mom no de akoma pa ni adwerepa eye nti ni nua no waboa no ono so oboa no nti se wo mbienu ni na no obi nti na se eye entiase eba nti ni sister penny no mesre no onti ase na mo ketwa no onko so anfa ahobrase ni odo ne ni nua ni ndi ma enkoye we du di boa kofu ekira me mpene na eminim se so obo asem we hu paye no de ma nyame nkrofo mom ne sister ne kasa obeti ase o ye nipa o mo ba cheri no ma bia di so won me si nipa na ma asem eye asem
asase ya tisi so bi no nya asemo a next one na obemu no se o hye wo nkran se o ma wo ho ayedene enipa na ma asem ya asem nti ni nua no enipa bebe no be ye o to se na ni kunu ke o ja life man no adan o ya ko ani na se ni man na mo no nti sister ne so nti se ai e ma no kwan mo ko o ya na akofa no ba ya ka o ye nipa dabi so akofa no ba ni sister na medi no kura mana ka djuma no endrum pepe so we ya de ni agi se opese otene mo no sa na ni sister nso amefa we ni so ama kenyen so nso 3 bedrooms onu so wanya o ka se ni sister bo ano o ibi 12 fees a year na emom no se obi bebo ama waja wana nti se wa nti eye denya se sister no de no ho nti no mesre mi nu ese ni afutu amitu se onko so a empem ommom na Erade bednam so amaneti na koma pane na adwene panti se momfa abufuo enye ne momfa akoma abre ne ho ase edwo ne nua no ni ni nyansem na onja ne kwan wa asomdwe mu no no so de na okoye no mo gide se so de asem we gya ma Erade ne nyame nkrofo bam ne mpaebo be ka ho a ni sister na koma so hina koma da nyame nsem Erade be dan no ma o de be ko ne nua no be pele so se okay bi nua waka amate nti no ne oye bia no obetimi am na enye se okonso a ogya ne nua ne saa o ma pele ne de obeja no kwase ne edresra ne nua yi o hwe adwuma no se ne ekose na ne sa akoma ye de ekoso aye de we premier ni ampa we premier ya mi shira se me ka se hade anu yie baba daddy yeah mpacho your final word na fe yen so gadawma nyame ka ne se so omuni na aka na se still o si bebe original there if perseverance fail force must yes if persuasion fails force must apply ti e kan na say anya ya and the by force be but the by force be free because eso be a dinu wow iti sina ma kan so mba so fa amane no ombo na so fa amane se de nua no so nko aso na so sumbusu so onko hwehwe konfon no bona amane onko pra gbalagba bi na o fa na asem ko dan no se wan hu konfon no a mi sister no ko ne cha em so mo kro mo man hini wo onko bo abusia peni amane okay se abusia penanti mi anka asem na onko man hini ho omko kan asem omo so kana so se bebi ogina no ana ogina eno no nso bebi ono nso pese ono so gina no ogina ho obi anti no na busue yi na hu se enye se ode no twa busuem na busueni na mo adwuma no na o se ontumi ne nya bio enye se waye no boni na mo obo hu se afi adum pempen so a se ono nso atimi boni bra onko show biase onja no nko onpena ono so ma no mpene because you cannot be a slave forever. Okay. Ntumi nya akwa enko sewi. Thank you. Nkwa akro musuma, ji se akwa no kra ka se. They say me mpese me ya akwa bi pese me tena wonche. Titi bremu no so obi ko nkwa asuma. After the 7 years now, oyo so for pano a on pese obekọ no. Ne abone na so. So ebe ma ne abone na so. Ne amano ashenso die. Obi wo hide ade no Shinisa and then the tattoos na ya hu. Yeah, okay. To be koye tattoo or yes tattoo a slave mark to a slave master. To be a tattoo be you a slave. A slave to the mark na ya. Okay. The beard da ho. The beard da ho. Nti wa ya kwa mo. Okay. Ti sa nipa na wa ya kwa ma no no. De obi a hia wa no se wo simesi na kwa ni. Nti ono nso mpesa mark no nti. The sister man of freedom. No one. Freedom month, a month of freedom. A month of freedom. March. Near day home. Yeah. Da benkra Friday. Thursday. Okay. Thursday. And ya habe dika. E ko na Africa way.
Africa. Ana One say my start. What shall say ampa? One mama ma shall say. You be ko Africa. We me month of. Yeah. Okay, your birthday. Your birthday month. Oh, and you can in them. We one can in them. We can set so. Oh, my Canada. Okay. 7 minutes. P. P 40. Okay. P and me birthday friend. Wow. I know. Hey, that okay. Okay. Are you done? Miss Bomada, and then they can only call for you, penny for you, and I said, still baby original no. If persuasion fails, force must apply. So you can apply the force now, who cruise or the by force, but you will also fair by force, a Jew, a free person, and no man, that. Mom, which will be a man. Which ya get you may day, and shall no more mark my pa. I didn't you when ye. I didn't have me ye no. It's yam. My chef for you now, one share, work at your Mary. Was it I say no? A while maybe a data, sir. It's a bit there could be a back come. Ready, Shrakata for no mere Juma or Pata, woman, ready you'll be a year we used to do. Amen. Okay, Miss Michio be a wife Flores. Michia, my town for especially my mom with special greetings because they are part of my history, they are part of my life. With that enemy, I will not reach where I am. I will show my platform is one winter moon because we are bright. They be me cheer almost in a way. I'll bet me a bomb and met me a bright more. Yeah, I mean, sure, myself more time. Okay, I mean, sure, myself won't pay myself. Among Cosso, now, Omun Dimi, what dance a Michelle Boafo. Because a movie is almost 7, then so I dance a dinner and the Michelle Boafo. Yeah. So they should keep on. I love all my enemies, I love my loved ones. Obi Odo will be a Midono. Obi Otam will be answer Midono. Missing your mention. I would the one time, would your bed. And the water, Obi at me frame. Okay. They so dear. And yet, dance a baby bonny be frame cry. That's why the day so. And so I hear them. And yet, da and so any betty than the other frame at the channel for my so that's why. Okay. Thank you so much. I'm a fact one way, so Michia can't afford you. I can't afford. And one more queen chua. We didn't check a separate remember more. They will say, ya test the Beba Canta. Sounds to the phone, and I'll say, ye Michel will be a special. Massa for my a what can to do. Michia or beer, and our face will be a warm match beer. Me will be a happy birthday. Well, we did that a happy birthday. Well, only happy birthday in advance. Me will be happy. And our prophet. Request entry back pet Michelle and now me MCR Biggie and me cameraman Jacob Nate one more boy Juma and ordering Michelle will be attention at your phone now. I come we have a share beam.